North East Adventist University klik tersi lengba ke Department Fisioterapi hak apau santri uni ubenai dau penman go ye sumar makna ne free health kam ne benta upai benia ye kejut klik nama cervicogenic headache hamaya multi speciality clinic lat sutengah klirian. Kani ke kejut cervicogenic headache to ikejut klik wawan nathir redang wei ke wadapur bahakat ni idau ye uman ne pen kam mobile phone wara bon kenta iki ikre de chong man gasngi kiwaya akari jengai wa kiwi kam te de khut kentu ya kiwa ikejut klik wo sngaw bha ki wan yo check up we ya kiwa ini ikejut cervicogenic headache dau sumar ya ki nalor wa dau batai le kam mon upana sumar ki hayung Telada chem wan wa ikujut kali umto ka cervicogenic headache dau pha ya chem ne pha pai benia yaki hakiwi wan ki doktor wadau hagani kasngi. Ki doktor wadau hagani kasngi kan thup ka doktor Junita Kendai neuro physiotherapist, Dr. Hormot Pongrop ortho and sports physiotherapist, naite u Dr. Nishwa LS Nongtedu MD MBBS, Dr. Robert John Nongtedu MBBS. Wa ipor wa sedang to nadu chpawaji step hadu lewaji janmen. Kublai Pivara, ngatok ke Dr. Junita Kendai, neurophysiotherapist. Manokam ke HOD yang ke Physiotherapy Department North East Adventist University, Klik Terci. Kwa open tip capi kipat ba East Jaya Hills District wa dau ke free health camp walaupun man hakamaya multi speciality clinic lat sutra kerian haka akusan terik ubnai wasan tok kena haini mandi wat nani haini semekom te hai hakadika health camp usdang ina do chiphaw je menstep hado le je janmet kajing sumar uyoi hakane kasni to nailiam ki kujut kle wawana thet rendang mo te de yong phanen khut ki ga gani kujut kle to ka cervicogenic headache bon sen kane ka cervicogenic headache da snyau pi wa kujut kle pi chiliang we da so pi ne do na rendang do chadin chukur we chini cha hajrong ini snyuk khumat kadawa kwa yu penman ya kane ka health camp nei benta kane ka kujut to wa da pur wa hini ki kujut we bun sin da chem iwa bun ki khana da nei ki wa he we ki temen da wan gi da kujut kle ki to le iki wajur kane ki kujut to nei da wa jur pen em kam ya ka mobile phone di pon kenta ya jing kre ya gitu ki wa kre office la nei ki wa kre de chong man kasni da ya gitu ki wa ya gari jangai la le ya gitu ki wa ki herukom man pat phi sejrong bai te wiki daule kane ka cervicogenic headache lani ka kujut kle wa sedang na thet rendang bon sen da misdiagnose lani da santhuk paklai ka da mud iwa to ka kujut kle yo ka migraine lani ka tension headache henry kane ka cervicogenic headache to ka kujut kle wa wan na u thet rendang kani ka sni dau ka check up ya ki kujut kle yang phi lada snyau pi wa kujut kle phi wan ya u le ka check up yang phi wa lada chem I wa to wa MP kani ka cervicogenic headache te dau EEP ka jing sumar nei liang ka physiotherapy management ba dau bata ya phi le kamnu sumar hayu penapi hi tangwa lada chem I wa to wa kani kujut kle yang phi to ka cervicogenic headache to wan ko na ka tension headache or maybe migraines te dau pa I chaki doctor wa em lang wa kre lang wa I hetai to Dr. Nishwa LS Nongtedu we Dr. Robert John Nongtedu te kwa open tip kwa open kut ya kani ka jing penayanga wa hakane ka akusan tarik kani ka mandi lani kani ka sinukom wadawan ladisnya bi kujut kle pis nya bhayawan chimbenta kublai shibun